Anjir, sebelah kaki. Tuh, ya mah jumping. Alhamdulillah, tas dulu kita ke wisata Karambi. 200 meter nya tuh. Ayo Cimulu. Cimulu. Ayo. Ngacir tanpa si guru. Ripuh RB dibawa ke dia mah tinggal itu kus gobang si ngacir. Pakai atuh pakai. Pakai. Anjir, sebelah kaki. Tuh, ya mah jumping. Bro, ayo. Ripuh euy. Ripuh euy, kira orang jumping euy, kira. Kagok sebelah tangan euy. Jumping deui, anjir, jumping. Bang mantap, gobang lah. Bisa Jumping nya ditung-tun. acir loh. Jadi Mang Sule. Aduh. Ayo